Aha emergency Ghana TV so memo bibia akwaba enne ye story yensaka e wo fidem hase no ye brabi e de nasem abedama Lydia e wo Lawson TV so na asem odi abane se na konta e bane se good hun sensem bi e na ehu aseme pia sisia na konta na etwinedi eninti odi ababedan se ye moa no na ne nsan entime enka ne sika na medofu didie bi wo hono ma mimi hu ni se ehu hia esan se papa yi agi ne konta edinti no sisia na ade a ne konta eye no neni enye hu eni ntinye nsem me ne bekọ ne akwa hwehwe video no aba na yetimetie mu nsem ye esan se asem a papa no ede ba ha no die me kwa de me dwe hu kwa me nye de me nti ase ntinye nsem me ne bekọ ne akwa hwehwe video no aba anse ne bekọ no subscribe na like na fa comment nso ebe comment section ase na share nso emfama afofo nyenko hwe video no emra asisia kasa kese pa na kasa de mu odru akwa aba wo bo odin a na ode wasem na to aso ebema eno oni obi ayemi kana na ajimi gold akoton ai hu sika no matwe na abisi ne yam se sisi o na asem a wo kan se onim abamu mpanimfo enti hakura me de na ba no mudi kan frɛ no no wadi kan frɛ ma contact to aba wodi ehɔ ne de anya wasem ya nse de zi ya adwuma no wuti bibi fa wasoma anya wasem ya kye kwakua nansi o se me hakura me de aba ne de agoro na me mi die mi odi eto aso be ma eja say gold no ma me de buy na me de bre no menini o ye se mi fansi ane won kran na woni broni bi na epe sa ne ma no do mo yo bi on pese o mo ma misika kese na ye de ye adwuma no na me de me fa good no mre no enti de madam fu bi de na me je ya me de ko enkran na de ko ma no me ne ni ko hia ye de ko ye no mo si enko bi accounts no mo fa sika ne ntum ma ye accounts na ye ko bi ne ye ko bi ye besi ene ne bosome sika ne ntimi metum afi de ma tu ana mo akwabusia ho premier nsa me ko asem papa bi ani ho mo ka kire me enu nti na me de abeda mo se madaroma monka bi mame na mini kamafo iti masem yo ye da se e hanso de odi aduro no bibia bekoso kama o se afra o se kwa me ho na wakonta na obeka ye no yire ni nnua no ye fra ne sen ode Dauda Alaji Dauda dia oji sika na na se wakonta na nkasa de Dauda Alaji Dauda sa no mo frɛ no Dauda sa no mo frɛ okay ado ye kremoni ana ono ya santin kramo me de me ye kramo oh okay na ye den na ohun wo se oyire me yire adwuma na me ye no okay na ho kire wum na me yire ye se ne bra no wuska nti obekwa ko hu no na nko aboa ye na adwuma na timi akoso ye no kura okoku hu no one ne kasai obeduru ye no o sa frɛ me ma me ne kasai wo ka che me se ono kura oni abrofo na ye de ye se adwuma no nti amoa ne de mensa be kan emu mempe gold ni bi mrama broni ni hu se ampase gold hu adwuma na me ya e ma o ma mi twitwa ma fidie ni mu nyina e de sende no e ma ne hwei Dauda no wakonta no na ma wutwitwa bibia na broni no wakonta no na ma wutwitwa bibia de sende kama e na de koye e de ma e na ye den eno na nam so ntia onya me se me fa gold ni mra na broni na bagana ha o da hotel o airport traffic light wo hotel bi wo ha bia mintimi monedi so hotel me ankasa so me koto broni no wo ba what the free hin na be say call Accra hafu Kenya se na be say call Accra oh okay enti me call ya me koto broni no ma konta na de metina aka mu say e broni se enko test ya de no ti ma konta na car na metina mu no driving me to the office no emi adi good no call so mo test ya no mo say okay enti yenko bi account no mo fa 53 billion into 53 billion esa ade gold now de call no sa na ne bought enye sa na ne bought de me de call ye na ye 1.2 billion de me de call ye no ba wono kire say sika na mo de ma me na sa bre mo ma me $500,000 the $500,000 ne say convertible cedis na 53 billion sa time no wow enti enko bi account no won fa ntumi ma konta na ne 2 car no eme ye call Ecobank
ekobi accounts no Alhaji Dauda ni ekobi accounts ni bi ewie ye no edana ntimi an bibia ntimi an go through ade chen brada ansa ni ekowie bibia enti brada na nwumre ni me ne osa drive me de me ba hotel wa betu broni no wadamfo na makonta no sorry Alhaji Dauda no enti e betu broni no e no se me nko na mi ko bie ko bank accounts wo have Kenya ase no mo fa sika no mo de tuma makonta ndi no no transfer ma me na me koko bie me de no mi koduru ho wukuada mi wie bibia na wukuada back mi koduru ye na that day na mi gina so ye bibia bo 12 o'clock no ma wie bibia send the accounts number na ma konta wo share me 1 hour per sika no betum samre na o je 1 billion and then na say 553 no na me meji na chese me de na ewu mu no mi yifiri mu a o mo de na aka no me de to gold ni bi di akomo na chese sika na gold na wo de call ye no so amount eye $500,000 na wo beti gold ni sika free e de akoma ni wura de abeka bia na afa wo de to gold man akoma no because ni ni de wasi gold to hwe na broni ben no di omode kan ya na so se frɛ no o de awon kaya to aso o kaya no me kaya me bo o broni ni bo di me koto no wo yoba oba mo broni ba oba broni na me koto hotel ho wow me ka sa be mampo bo yoba okay and ya dey you obi an na ye ne yakura ne na isa ye ne ya we use crutches yo na ba ko nti ma konta no me hunu se adwuma hyehyɛ no no mo hyehyɛ ye wona wo concluding this asa na say we won because mama dey ntia me concluding this an say office na edi gold ne call ye se ma konta wini mu ho no ma o ye dey no tuka wa mu se obi direction no an say o driving me de me call ho na odru Accra no ukosi wo hen wakonta ne ma wo gina wo hen o ma mi si wa Achimota na about 3:30 na mi si me obi ama trankran okay me minimum kran pa enti Achimota ho no ono a na be fa wa na se osoma obi e ma ne be fa o ye se o mo obi abefa me na mbusa ne se fa hen ne ye ko won kire me ho na metimi akọ e na o si e ko airport traffic light na mi si wo ho de se nya ye yi metimi akọ na che se wa nkasa wonim ho dada sa enti obo hotel ni din kire me no me ko hotel ho street me ko ye na me ka kire o mo se me ba visit you bi wo eno mama me ba bi tnae enti anche eno makonta ne frɛ obi ye frɛ no papa yaw enti makonta ne frɛ sa papa yaw no ebe me kodu ebe wana papa yaw ne bae ho ne ye hotel ho asem se hotel ho asem eno makonta ne ma sa papa yaw ne bae enti papa yaw ne bae no na makonta ne ma no frɛ mi se wa mo obi aba wa ye frɛ no papa yaw ena me si mahu no eno se ai yantwen no ba na wono ba bi owo no emuwa oso wo Madina chi wo ankyere me ba bi poti wo se Madina chi enti ebe ti say 1 hour 30 minutes ansa na makonta no e ba biduru ho because ata mu nyina na good na ma de ehim botom na me fa ma wo mu bia kopem se makonta no beto me ena obeto me no kyere me se nipa na bruni na me ka se ye ne be ye adwuma no wo nie na me krata ekuta me no ono ye bruni a wo mfiri Ghana hanti me na ma register me de me krata no ebe ma ye nyina ye se adwuma no because se no ni krata otuto gold na ye chew ono bruni na e ka sa da bi makonta no na e ka sa na ye no kre o to a unti fan ko ba bi age se otoma gold board enti makonta no kire se wono na ye nkrata e kire se ya ma ne tumi ya obetini ato enti sa nkrata ne na be cover ye meme ne bruni ne wono nyina ne yetimi dia ye sa adwuma no bruni no ka English ana kasa be o ka English na wote o si o ye UK ni odi a o mo frɛ no o mo bo odi a mete ya ne se o si e frɛ no Empress no penny dia o de ma no de enya na wo krom ha no de penny dia o mo frɛ no ma mete ye na so wo ye oba nso so wo hwa no enya mfie be yesen oba 50 to 55 years just wanyi na ne yes wow wanyi ni onya akwala oba 50 to 55 years eti wo de gold no man no ewo hotel ho no ho na ade man no anasa mo hotel baby na ni nyina no wakonta ni di animu makonta ni drive car na me eko okay nti won na say yenko baby no mo nko test good no nti me ni wo
ono ene sa papaya ono oba kontane do abu papaya ne te front na me meti akiri na gold ni show botom nti ekoduru ho no omo se guy no omo friend Fabian office ti se mudie ya kama no si Fabian ne be test good no nti me famra na won testing ho nti Fabian ne ko test ye no e ba ye no si ne yenko bi me makonta no si yenko bi accounts Fabian ko test ye no si ye good bibia ye kama nti munko bi accounts yenko bi accounts se de 53 billion ni be ba beto accounts no na omomum delay cash so be yisika no bebrede abehye wo nsem sa de omonye ne sa nti yenko bi accounts no mo fasika no ntum na before say na me be ko so na me makonta di nkomo bro bosome chese nkomo ben na ekokọ so wonya amuchidie me di ade ne ba di hia ne se metimi di ade na ba mo ane di ombetimi aboa me na me yire sa ma minya ahotoso wo ni nua ba ma ni mu se ni nua ba ma no ye contractor o sika den contractor o si o road contractor enti no nya de a ye kwa bibi bone bi sa be de ebeba oyire hye won kran sa pepepepe oyire awa no wo ya no ho ade alaji eba wo ya no ho ade to aso nti anu na ma minya ahotoso anti me call ya alaji de me call ho no mo se yenko bi account ne sika ne betom no ma minya agidie jama ne se e bi account na wo di sika ne betom abisi enene boso me pepepe sika na di sika no call ye me di good no call ye ne bisi enene boso me pepepe wow me call me ma fa chire se ma konta na me pressure no kakra na sika na de ne good no me be che me anti ya che me na igu mi handcuff no na mere kafra itwae kafra ensu into twae no de sende no kafra ayo gidie ya into de sende no ena ofre siadi ni na asem ne woni nsem ena waka che me yire se wa sendi siadi ni 1000 Ghana ono alaji dauda no tisi adi ni hwe no mama be o mama be ti be na si adi ni mama no o so mo mama na mu ma de nchi nti anwure na si adi ni mama be ewo Kenya ase wo ukrom ho ba bia wo no sa nti o mama be wie no ana makonta na o frɛ no ne me kasa na o si wo o ye sorry se wi nyina asi na wo srɛ me nya abotre na sika no ade achi a odi betum na je say di be yesei na che say sa abre no ye eko 2 weeks no na ye che me no nti e ba sa no na madam fu no ma me pressure na me frɛ no na me ye wodi send no e na o se sa na tie dia de obeka ne say memra kumasia because me so me fi kumasi nkrasi e bi nti memra oba no su efi pachia ono so mra nka ye nyina en kwotena o maame wona msi ntimi yesa mo nyina mo firi kro ba ko na debi mi fi agbana saman okay ena oba ni fi pachi ehwa na be ma no su firi ehwa na o mu firi ba wo mo na koka atonsu sreso okay ya o mabusua fie ewo ho sa to aso atonsu sreso eti oye na msi mi ntimi ne oba ni nyina nkwotena o maame ho ni mi mekomi krum agbana saman na oba na tan nam ka chense asisi ha ma ba no adwuma me ye de hwe oba na ne abusua ni nyina ne se adwuma no nti ma ba ha me ni afu me ni hwe wa ha me nua ma obi ani ho wo mikrom ho nti adidi sem krai problem ma me wosu o de yemra no ne wono asende 500 Ghana the kasa ni nya musu ne police ni ne so aka kire se nka de opo bia 7 o'clock e ho sem be report nti nka chama kontasi si me ba because police ni se me report me a o se me mra me ko ho no mo se me ko kra na obe ya we ka se mi dwane nti obe sa ache me eti sa de ama me nkra obi a me mra na Christmas ni holidays ni ntwam etwam a wo diska no be ma me ya be ko na wo twimi ni akonta na fi de wa block me yere yemu bia ntimi frɛ no
sisi ameti amede me phone friend na enko amfa enko mpo no wafa da bi enko na oyire nso so ono so friend na enko na eda na wodi gold no koye no wo se mokokoto na na ya obi wo ye eyi ni nyina pa ya aha wo ye bibia no wode kire wo se wo ye transaction akọ bank ehọ no wonya account se ekogum ne de kekeka ehọ no aye de na oba kuma sentem sika nte se ntia me ba kuma sentem ne ye se na me wogidie mama konta no se ontimi nya me bone sa no kwasem nya me anu na nsem so oba na kan fa ne bra ne ho a kire me no o kuta na adwuma wo store your friend say swame mazi wo atonton de watonton papers ne ma hodo bebre aside no ne wasawo yi wo asaf market sa na o ma ka kire me ene so asaf market ne che say de wo kire me no o wonyi obi a oye nipa boni ni se de me yire di ne ho adanse kire me no en kire se ma konta ne nipa boni ni eno ntina ma minya sa agidie no a ne oyire no eye ne nua pa ne Alhaji Dauda eye o ma mi nua pani ne Alhaji Dauda me yire ni ma me ne ye ketwa wu mse ne ma ne ye form ma me yire no ma me ne ye ketwa o mo aka ni nyina ye pani fo na me yire no ma mi wawu ni papa so awu okay ha nti fa se me yire no ma mi pani yo I just say tobo Alhaji Dauda e wo so Alhaji oh okay papa ya ni enya no papa ya okay he should go ahead and do his own thing one fire involve sani manyama no just can I will get him that money and then he can fuck off seriously I'm my back office or Fabian so the scan we tia ni nyina mamo papa ya kan kire me say scan aloko what for damn Fabian number wa my own trying to make catch all this kind of man boni ba no won't you no catch all this kind of man boni ba no scan me no the man huh all this kind of sem and you na na call officer and I will sign for 100,000 100,000 come out boni 100,000 na ma o pasia wanu wi amu anu se ni koke amu anu so nso aye deport wu fra brochire ba ye no krono no abetra ga na he bo won o bank ada no afọ na ko Fabian ho and I got na Fabian office e ma ne friend me no the two speaker mo ma wie wo hu munim dia beto mo aka mo sabre wo hyase wo be sa dwane akwa brochire na to o je so fa fom me ni ba bia ko me twan de o be bia o de ya me twan why ni me dwane akwa brochire abodama na aja fe o yale pa bi di wa ho o yale kan na wo ko hu Fabian o yale no wan fam na me no nya ko pesi Fabian no krono I got na Fabian office man for me so say me wo so ka kire o se wa tue sika na ma na ajitu o ka kire o se wa tue sika na ma no o wantimi anka se da bi o ka kire o se wa ye full payment amamo o di musika amamo full payment amabo ni ba no wan ka so ye full payment amame o to ya amabo ni ba no yenye fi o scan come amabo ni ba no first scan sem okay scan ma me nya wo papa ya na adi scan ma me yes boni ni na adi scan ma me Cabo ni bad man na am ma wo o ka so me san ko papa no go bu sense ka me ko papa so we full payment amabo ni ba no me papa ya we papa ya e dey asem papa ya yeah sika asema ya kai wo de no wo mu sei na broni ne de ma wo na akotu ato hen kana bo ni ma me de ma just say me de say same straight o ka num me de say this kind of man I just how ma will say o ma me 60,000 ba wan kan chem say yebroni ni sika o se ma konta ne say me say me kona mi bita sika ni bia am fo bi jojo me enti ma konta ne say me ni 60,000 na dey en kona de achi ku ada na mi bia kan so me o di sika no betu na cha 600 million no de ma wo sa no che meje okay ba wan kan chem say gold ni hu sika no de ma me no wo say na say wo so o di sika ma papa ya yes say sika no ewa hen mo kan se mo be bi accounts e de ama no mo de akogu accounts num ana ewa hen na yesay nsoso madam hey no nyansa anko ba aka no ko be frɛ me ne nya akɔ Fabian no TS ka no no aka ma na te so TS ka ma broni ba no di friend ko ma broni ba me nam ne obi o ska broni ba de ma me no enam de ma just say na ka se ne nya na tika mu nam this kind of man no it what is he talking about okay papa yaw papa yaw we what is he talking about papa yaw
Yes. Aya sister ewo ha say aya Alhaji Dauda na ire no ewo ha say eni nti opese obisa wasem mame ade asem na obisa o say ni di na Alhaji Dauda na eja say ni di en ko na mebufu no Alhaji Dauda no papaya ye di na ti bisa wo ka de asem na kire me sika no me kan wo ka den wo ka asem wo ye ho adwuma to di sika le be maye papaya fa sika le bla wo na bla na ya akwan na ma che sika le di fa sika le bla mi donya na kan na mi uda se to fa sika na ma wo papaya ba bia wo da wo na ho ade amoya no hey wo meti o wonim say Africa ya say betele kumase si abadu di si abe de mo fa ho e to to wo di ana wo di ana na wo di pa ko to say musa ade na Messi say o brother wadi wanim ekoye sa de no so de na wo kan kire no Alhaji Dauda ma wa block here ma kwa me ma me mo ho ade akwatu me ma me no kan kire no me de ma kwa me ma me ho ade akwatu me ma me ani me ma me ka kire me se me nya abotre ma bo so me ne na abotre sa aye ni ba bia de ko me ne ye friend say me ma me ye friend no hajia antedante wo sere so okay nti wo say na to block me ba shan wo ho me bla block me friend na nko me de block ni hia ma office ka na mla ne ho to ye say aka say na on famre mo also ama wo kunu 60,000 yeah tie no free more the 54,000 papa yaw Adam na sesi ya no muni baby a wote Alhaji Dauda ndi contact to abi o South Africa afi no aba ono di oso ni baby ote nti ono na se obekwa akokire da ben one dey friend ni akora obeba oh ye be di machi modi aba afisam so yi producers ebedi machi baby owo bia wo hyepo ase kra ye beko ho iti mun kama kuma ento nya ho kan se enko baby a woni ni mun panifo nti enko baby ha won de onke kan sa won toto ne panko na obenya sabe difo na I just say we mistake kakro no kre we mistake leje ma kontani di broso me mfom so am ye no ni nyina gyina de oba ne kan ye nti na ma sa de ni si oba ade nkwa na akatu wo guratiri mu anu nti wotimi adi sika kakra kawe me bla ni sibiti ma nwene bone sa ma no what to say ma nwene de what to say yere ni hu se ni nua ni wo sika ana me ko ye me bona mane nso ni edi nkomo kama enti ti me ma adwembo wa ye bibi sa ma mo hunu da asem we ba ye na me bla no me bla me nua ma me papa wo bo ase no wo so wo de bi edi no wadi bi edi no ma ne koye oje kwaji adwuma woni moto ma ne ye contract o ma ne ye wa ma ne 1 cedi na che say ye ni suman ye so ne nye sika ketwa close to 10 billion wa fa ni nyina wa nti wono kra ye se ko no so de ne baba bi Alhaji na na ya wo so ho ye mfa ne na na ya wakati no na ya wakati no ma ne nyanso na na ya mo wa ne producers okay o say ayre wa so wo jidie dodo I just say wo jidie dodo na ma me je me akon because ka me nyemre sa say me je ade mu easy debi e ti say na kosi say ma me dia kosi say wa broko e me ne oba ni okay bi antimi friend and I say I was odeba say 54,000 and odeba bro yeah okay na me be ye wate aba fisam so no uni how ye be kan ama bibia akoso ka wakoma to yem wate okay me do bibia asese ojibre ma ye ko hwe video no e ba ye na asem wedie gidie hunu wedie e gidie hunu ankasa esan se ne yewi etimi aka chenso o me nua be ma etimi yesi anase etimi yesi ntino e na papa no e de ne hu gidie e hye na kontani mu a oye na adwin so o se me yewi etimi aka se di a me de gidie e be hye ni mu na me de gold na ama no e na sisia no e hu sensem abai sisia ni siketua no aye bisi basa onpese obetua sika no eninti e na wa be pie mu e wa hase na onim ye de ye be boy ye homodin say betimi amanensa etimi aka ne sika because sika o kan de emuye di papa nti ye mfa futu mfa mfi story we mu gidie bi wo ho no ma medofo ehu hia ubetimi edi ni page ubetimi unze o
nipa we de ontimi enye me sei na nipa ye ni busuani mpo na waye ni sei na obi a enye ni busuani enti yemfa story we entu ye hofo yemfa entu ye hofo papa because asem we die me kwa de me dwon kwa menti ase na obusuani die eba ne sei na obetimi di asem we di ni sei nti lady ni nnuane de wanya de akonta no wanya de ka we abeba ne sen e no no so be de ebedu ho adanse pai de ama afofo no esan so no koyo obusuani kwa no odi aye de odi edi no nti no nhwemu no ntwe sika no mfama papa no hwe de wi aye fe na o di atem sei onzansu nim kasansanso nka ho onim kasa enka ho nti yensua ade mfemfi asem we mu enye obia na ese yeginidi busuani mpo na odi na simu na wo abontinsuni aha na mede mu ebesi na meka sa ha egusu aye emergency Ghana TV subscribe na like na for comment eba comment section na ase na shenso emfama unua bi na story we die ehu hia pa edi amedi so ane keche mami ennesen yebesa so edi nhemu ewa ha bio medof makra